Ke NCC Directorate yang katai North East hapo iya khmat u Major General Kakan Deep Additional Director General ADG NCC North Eastern Region dalek kemen ko ye dap nya pausan snem ilai luti ke NCC Dewa penman ya ke North Eastern Region kar rally ke wada sedang hakan rutrik na Shillong we itmu ulai lang ba waro ki jala katai North East hapo arpo wisngi we ulai luti le ye jngai kam wali hajar san spa kilometer I wada pen kut wan ha ka arpon rutrik uni ubnai ha Guwahati kam chi bentak NCC D. I thong yong kani ka kar rally to yo lai yuk kejat haman ki jala katai North East lai no ke jala Manipur. We man ko le chi benta o sam keliang we unangku itip I champang. Lahaya to ke dustur riti ki jai bro waper ki yurim ke NCC wa kiwi. Kam wah kani kesengi to isdang ye lek kemen ne liang ki he NCC ka Thai North East ki wada lai rally da ki kari da wan her yuk kejat nengkong do ki hajwai ha Kiang Nangbah Government College. We he ni da ye chem ye ki kenro khlot wa cha sikai NCC yong ki skur ki college waper ki wada pediang sngau bhale ye ki chirubi em lang ki wasikai. U Major General Kakan Deep hawa kalam ongu to usngau tho we iku geri uman go la to ki wachong chnong ku gi we ki wachong chnong le uku ki la to wa ku geri we lai chakman ibo mut hab embe ye to we nei te daw ki kentin imsngi yong ka NCC le man go ku em kam bha he im go ong unity and discipline ong haro we lai chakmat he im to lang ba ye teli we iman wa bha nei te em ye ka discipline yarap haro ko utip kamon ubha ye por wa kanthum I por wa pure wo le ki we chongye we iye wo but renti ya ka discipline yarap ka le uman ki job he im hagani kisngi de yo alat le ya kalam wa ki khanna cha sikai NCC ki wana po juai ki wada khana ye da wa panman ye ki ukwa apsi NCC to we yarap ko ki he to we ikre chipai kre pulit I wada angnot ki na jrong wo yo alat haro ki em benta hakilat e sikai wa pher I we yarap le ye im wa man kisngi yongki usna mo join yung NCC to ano do arjar puwi te katulan list na mo katte man naman like seniors hini college ngi we man like first batch hini po ke NCC te kadaw pamaning ii wo yinga ro kam o join yung NCC to em ngthong wo lai ki part yung army to irap ko chibon o wa hagite ki kam yung army chibon ki experience ro yo anagi NCC Nailiang yung celebration 75 years yung NCC. The chibon ha mod kateriyo chibon ha wi chamagi tigi gadgets. The tharaya jan nang yo chibon ki experience na yung kamat. Ki kenja platform audio online ka special camp chapo Andhra Pradesh. The wasi ATC ke umani ha po Lekor itia ARPS Shillong. NCC actually there is a varieties of reason. Number one is because I want to become like those army officers or the police force officers. That what inspires me to join NCC. And secondly is because the way they present themselves was so disciplined, and that also inspires me to join NCC. Iji pair wa chem I ha em ha NCC la ne gum emani to ha NCC chibon ha yo I discipline gi roi ta se vile la da em gi chau chaban to ka NCC ban dang em wo like wo da em dang dunai ta vi ang kam ong ha NCC emani bun ha gi jing mun ta wo yo देश अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा सर आई प्रॉमिस यू आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए मैं अपने हर एक सिपाही को जिंदा सही सलामत
8 दिन के अंदर अंदर तुम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हो। एक बेहतरीन टीम तैयार करो। आई विश यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका साथ। अपनी मातृभूमि को हमारा सलाम बोलना। कहना दावत पर इंतजार करें। आज बहुत सारे मेहमान भेजते